kralj Aleksandar I Karađorđević odazvaće se pozivu francuskog ministra spoljnih poslova Louisa Barthua da posjeti Francusku, svoju drugu otadžbinu, kako ima običaj da kaže. Kraljica Marija poći će vozom, dok će kralj Aleksandar I 9. oktobra 1934. godine razaračem Dubrovnik uploviti u Marsej. Čovjek koji je izvršio atentat na kralja Aleksandra i usmrtio ga je bugarski državljanin Vlada Georgijev Černozemski, pripadnik terorističke organizacije VMRO, instruktor ustaškog pokreta. Došao je iz mađarskog logora Janka Pusta po naređenju svojih pretpostavljenih Eugena Kvaternika i Ante Pavelića. Ustaška i fašistička organizacija dugo i temeljno pripremat će ovaj atentat, želeći raspad Jugoslavije i suprotstavljajući se politici kralja Aleksandra, iza kojeg je, znamo, stajao Balkanski savez i mala Antanta.
Sahrani će prisustvovati rumunski kralj Karol, bugarski knez Kiril, engleski princ Đorđe, maršal Gering, maršal Petain. Aleksandar I sahranjen je na Oplencu, a njegov konjički eskadron ispalit će posljednji počasni plotun svom komandantu i kralju.